Arkadaşlarım merhabalar, nasılsınız? Umarım hepiniz gayet iyisiniz. Hepinizi çok özledim. Bugün dinleme çalışmamız var ve beraber A2 seviyesinin dinleme çalışmalarını halledeceğiz. Umarım bu video size yararlı bir video olacak. Başlayalım mı؟ سلام بچه ها، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. امروز با تمرین شنیداری سطح A2 در کنارتون هستم. یک ویدیوی جدید داریم و امیدوارم که ویدیوی خوبی بشه. و نکته که وجود داره اینه که من بنا به درخواست شما قرار شد متن ویدیو رو بعد از گوش کردن برای بار دوم ترجمه هم بکنم. پس قسمت ترجمه هم اضافه شده به قسمت حالا ویدیوی قبلی رو اگر دیده باشیم. من متنش رو ترجمه نکرده بودم که توی این ویدیو قراره ترجمه هم انجام بشه. بریم برای شروع. قبل از اینکه من فایل صوتی رو بذارم دیگه مراحل رو میدونید. یک طور سوال ها رو نگاه بندازید. بعد از اینکه فایل صوتی یعنی صدایی که داره پخش میشه گوینده حرفاش که تموم شد یه چند ثانیه بعد من جواب ها رو براتون میذارم. اگر که نیاز بود دوباره گوش بکنید فایل رو میتونید دوباره برگردونید عقب و از یعنی ویدیو رو برگردونید عقب و از دوباره صدا رو گوش بکنید. من پلی میکنم. در واقع فایل صوتی رو یه نگاه به سوالا بندازید و بعد بر اساس فایل صوتی به سوال‌ها جواب بدید. اولی که باید جای خالی رو پر بکنید و قسمت ب هم که باید درست و غلط بودنش رو مشخص بکنید. گوش میکنیم. Adım Sedat Uygur. Öğretmenim. İstanbul'da yaşıyorum. Evim Avcılar'da, okulum Topkapı'dadır. Ulaşım İstanbul'da çok büyük bir problemdir. Özellikle sabah saat 8-10 ve akşam saat 17-19 arası trafik çok sıkışıktır. Toplu taşıma araçları çok kalabalık olur. Avcılardan Topkapı'ya minibüs, otobüs ve metrobüs gider. Minibüs 2 saatte, otobüs 2,5 saatte Topkapı'ya gider. Ben bazen minibüse binerim ama hiçbir zaman otobüse binmem. Çünkü otobüs çok yavaş gider. Okula genellikle metrobüsle giderim. Metrobüsler çok hızlı ve ucuzdur. Metrobüs Topkapı'ya 40 dakikada gider. Bu yüzden herkes metrobüsü tercih eder. Evet. فایل صوتی رو گوش کردیم. الان میریم برای جواب دادن به جاهای خالی. خب اولی میگه که جای خالی İstanbul'da çok büyük bir problemdir. فعلا دارم ترجمه نمی کنم. اولین جای خالی در واقع جوابش میشه ulaşım. ulaşım İstanbul'da çok büyük bir problemdir. معنیشو توی متن چند دقیقه دیگه میگم. Toplu taşıma araçları çok kalabalık olur. خیلی شلوغ میشه. Sedat Bey همون گویندهه. hiçbir zaman otobüse binmez. اصلا سوار otobüs نمیشه. Okula genellikle metrobüsle gider. معمولا با BRT یا metrobüs میره. metrobüsler çok hızlı ve ucuz. BRT ها خیلی سریع و ارزون هستن. قسمت B doğru mu yanlış mı? Sedat Bey öğretmen. Evet. Onun evi ve okulu farklı yerdedir. خونش و مدرسش دایی متفاوتین. Evet doğru. Akşamları hiç trafik yoktur. شبا یا حالا سر شبا غروبا هیچ ترافیکی نیست. yanlış. چون یه ساعتی گفته بود بین ساعت اگر اشتباه نکنم 17 تا 19 17-19 arası. Peki akşamları trafik var. 17-19 arası. Akşamları trafik var. Doğru. Akşamları trafik var. 17-19 arası. Peki 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 akşamları trafik var. 17-19 arası.
Avcılardan Topkapı'ya minibüs gitmez. Yanlış, minibüs gider. Otobüs çok hızlı gider. Yanlış. Metrobüsler çok hızlı gider. Evet. soruları hallettik. به سوال‌ها جواب دادیم. مرحله دوم شما دوباره فایل صوتی رو گوش میکنید، بارها و بارها گوش میکنید و بعد متنی که در واقع فایل صوتی داشت رو سعی میکنید روی کاغذ بنویسید، یا اگه وقت نمیکنید بنویسید حداقل تکرارش بکنید. حتی اگه فکر میکنید درسته، هر جا هم شک کردید میتونید از متن در واقع فایل که الان براتون میارم از متن استفاده بکنید و متنش رو نگاه بندازید ببینید که دارید درست تلفظش میکنید یا نه. بریم برای متنمون. اینم از متن که دارید میبینید. الان متن رو دوباره خودم ترجمه میکنم، شما ولی فایل صوت رو برگردونید اول ویدیو گوش بکنید و در واقع متن رو تکرار بکنید خودتون اگر وقتشو داشتین که بنویسیدش، چون باعث میشه که خیلی دقتتون روی فایل های صوتی روی حروف اضافه بیشتر بشه. Adım Sedat Uygur. اسمم سدات اویگوره. Öğretmenim, muallemem. İstanbul'da yaşıyorum. تو استانبول زندگی میکنم. Evim Avcılar'da, okulum Topkapı'dadır. خونم توی Avcılar، اسم منطقه است، توی Avcılar و مدرسم توی Topkapı هستش. Ulaşım İstanbul'da çok büyük bir problemdir. ulaşım میشه بچه حمل و نقل. میگه حمل و نقل توی استانبول خیلی مشکل بزرگیه. özellikle مخصوصا sabah saat 8-10 صبح saat 8-10 ve akşam saat 17-19 arası trafik çok sıkışıktır. و سر شبا یا غروبا بین ساعت 5 تا 7 خیلی trafik sengin şuluğe. Toplu taşıma araçları çok kalabalık olur. وسایل حمل و نقل عمومی خیلی شلوغ میشه. Avcılardan Topkapı'ya از Avcılar تا منطقه Topkapı minibüs, otobüs ve metrobüs gider. از Avcılar تا Topkapı minibüs و اتوبوس و BRT میره. minibüs 2 saatte, minibüs در عرض 2 saat و اتوبوس در عرض 2 saat و نیم به Topkapı میره. Ben bazen minibüse binerim ama hiçbir zaman otobüse binmem. Ben بعضی وقتا bazen سوار minibüs میشم اما اصلا سوار otobüs نمیشم. Çünkü otobüs çok yavaş gider. Çünkü otobüs خیلی yavaş میره. Okula genellikle metrobüsle giderim. به مدرسه معمولا با metrobüs یا BRT میرم. metrobüsler çok hızlı ve ucuzdur. metrobüs ها خیلی سریع و ارزون هستن. metrobüs Topkapı'ya 40 dakikada gider. metrobüs ها تا Topkapı در عرض 40 دقیقه میرن. 40 دقیقه میرن. Bu yüzden herkes metrobüsü tercih eder. به خاطر همین همه metrobüs رو BRT رو ترجیح میدن. این هم از در واقع تمرین شنیداری امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. هر نظر و پیشنهادی دارید داخل کامنت ها لطفا برام بنویسین، چون ویدیوها برای شما ساخته میشه. نظرات شما خیلی تعیین کننده هستش و همونجور که میدونید همه کامنت ها رو میخونم و خوشحال میشم که هر پیشنهادی که دارین با هم در میون بذارید. Mersi az اینکه همراه من بودید. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videomuza kadar kendinize çok dikkat edin. Çok yakında yine görüşeceğiz. Hadi bay bay.